Kisawut kirunari belasak yang maki pulat kari boy district haga janbiet jangka khat pratere ujeleo araja arpusau kide gisnar no lute ki bela judan keti haki surokpa pat borok saungot kide ki banaga jella Asam. Kat kum kejing tep ke babanya kabla pentep do additional SP kari boy district ubak banrap lang jerwa layathu bagi pulat kila yo e kejing tep halor kini saungot dei na kejing pet jongki na kejaka kabajubo naka ki pulat kabahasai dan bat hanongpo kata hadian bagi pulat kila yo e ke kubor ya kejing dan ki snar no lute ki bertemu ban lute ya ki truk hajan omtro batru bertemu ban rakbor ya weu nong nya truk ubalat pat tang na kejing wan ki pulat syakate kejaka. Nakaliang additional SP kari boy district kulai thu bayakini ki saungot ki runar la kem hadien ke jingdon ke jingether kuli ki pulet hakawai ke jaka ke belong klau hajan down gate nongpo kata tang hadien ke jingbe thong yaki na ke jingpet na ke naka ke badan hanongpo katkum ke jingtep ke baki pulet ki layo kini ki saungot ki de ki ba ithu kerteng kum Pradip Gogoi na Dibrugarh Tulan Phukan na Lakhimpur Pranjal Gogoi na Tinsukia Badudip Das na Bugaghat ki jaka ki badan hapo ke jala Asam Mencoba ya fi suakai ke jingja kadang ni isai go hika ni tinaka jung bande random checking iki kali nama kani sothui kani bega highway district tengi yu teka kani kanaka ngibu apa side ni de ta hakapol south teng don't we truck driver ba one year hang tu nang ta u one inform itu kanaka team jungi ba kidon kita gi highway robber ki hajan kani ki ba yeng hajan kani ke area umtro kidon daka ki kali ka Scorpio ka balik ka bamdan number plate ka ba attempt ban extort ban pan pisa ne ki truck driver lata kim seal ki show ki dat ki te kapa hapo ngiyo kata information immediately inform sipo umsning ba chapo umya yes bakin wa kita ki highway robo te kapor bagi wa na po umsning kilami ki yo iya kali polit te kini ki brio ki pet nang te ki wan chini surum tingi ni alert no ang ni up kana ka hang ni up yang naka hang ni khamat habarang ni khamat PS kapor bagi poi hang ni ki mod ban tenra ki mod ban rat ya kan naka ka ba yang hang ni ro with intention ban penyam te ki rong ha ka ni ka service lane ha ka to kapor kalama ki bru ki bayat ba yang ha to ro te kapor bagi ayu ki haban be ki bru jungi hadin joki ki be adin joki an kumba steng entai in dalayo be ki baro ngiyo ban bad ki baro ki rung nang te nala nang te na khamat ki rung ka rung ka khlau ki ba ke ha down gate nang te ko rung to ka khlau sto baro samut ki phet sto ti team jongi ki be ki te hang to ka khlau yang to ki yo ban kem ki baro habai ki ban ni siap ban ha e ki siap manong tang kani ba bangi ong da English reasonable force had to be used tamatai te la diki niki bro ki keteng jong ini ki accuse ki de way do no driver de deep das ubade na po Bugaghat Asam Pradip Gogoi ubade na po Lahwal Dibrugarh Tulan Phukan ubade na po Lakhimpur Pranjal Gogoi ubade na po Tinsukia Shushu ki pulet kle thu bayamanta kin penlong e jing toket ka babanya ban lap lakini ki saungot ki ladar kti ne em bat ki kam lute hasilan ter ka surok ba te menta nginyala medical ki hakapor bangilabat iki ngi ajing tip ba udan way truck driver ba kilamod ban kidnap kilabat yu kilara yu tang hakapor ba ki begi pulet ki khnya na yu shabar te yu ngilayo ban recover menta ngilang medical yu tu ngilayo ban rescue yu te yu nginang manyalam minta sini tinginyo ban toket ba in hakani ka yu in register ka case menta yigini sawat menginyo wajing tip ke e ka jing thu jongki kila jude nem guni ki kam inchwa te ngila phakhat witness ro menta menginyo ban check ba po Scorpio padon nem pater kata ri yo padon ye bagi ra alam baki menginyo ban si sakmat ki witness nai sem bagi yo ban bagi kem yo to bagi yo ki thu ban ra yo to driver truck nang ne na jan umtro kadi ngampat yo ban confirm ba nama itu driver ngidang manyalam sini menta ki yo ban rescue ki umyam te yo kin manyalam sini nginyo ban toket ba yu ukerteng jong driver Premchand Kumar Mali udah na po Jharkhand truck number bakila in angte के देखा GH02AK9061 जोरदेव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है।
इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रखरखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।